Assalamu alaikum, hurmatlı Don Kabar YouTube kanalımızın görücüleri, alыс жақындан көрүп жатқан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгін 13 февраль 2025 жыл. Алдыда түштен кийинки курс валюталарды көрүп алыңыздар. Рубль өзүңүздөр билгендей көтөрүлүп атат, 95 тыйын болуп калды. Анда эмесе видеого бир лайк тырс басып, каналга катталек болсоңуздар катталып көрүңүздөр. Кеттик анда эмесе. Ихсан ЛТД доллар 87 сом 45 тыйын, рубль 95 тыйын, сату 96 жарым тыйын, фунт 106 сом. СЛКВ доллар 87 сом 45 тыйын, рубль 95 тыйын, сату 96 жарым тыйын. Бул обменкада доллар 87 сом 45 тыйын, рубль 94 жарым тыйын. Кытай юани 11 сом 60 тыйын. Бул жерде доллар 87 сом 45 тыйын, рубль 0,945, 94 жарым тыйын. МКС акча алмаштыруу жайында эң төмөн доллар 87 сом 45 тыйын, рубль 0,943.